Aikari a Gicua-ini nĩ mahetwo mũkana nĩ gukorwo na urugari muingi mwena uyu uria ugukorwo na gikiro kia iguru makiria ma uria ukoragwo. Kuringana na ataramu a riera, urugari uyu ugukorwo ukiambatira nginyagia digrii 35 kuma digrii 33 kahinda-ini ga ciumia ithatu. Edward Ngure, uria ni murugamiriri wa ataramu wa riera kaunti ya Mombatha, oigite urugari ucio ni ugwati hari ugima wa mwiri hari andu aria akuru na ciana. Just try to keep cool prices. You can use air conditioner, you can use fans, or you can actually just cool yourself with a cold towel. No na kuri oguo, Ngure ni oigite urugari ndukinyete makumbi ma urugari uria wa kiagago kana utari wonekana. Riua ringi ni ritumaga mwiri wage uhoti wa kuhoreria urugari uria ungicungiriria mirimu kana gikuo makiria kuri ciana na andu aria akuru. The skin is what cools our bodies, the skin. So when there is a lot of water, there is very little that can escape into the atmosphere. There is very little water that can escape from your body, that is. Gukiri uguo ni orete aikari metheme guikara riua-ini kwa ihinda iraya, manyue mai maingi na mahuthira maguta ma kugiririria kuhia ni riua ihinda-ini riri. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Nene wa Gicua-ini.